Malolo soifua talaflava o tala mai Australia le Radio Samoa. O le sole wa matai se isi su enga fou mo le vaalele wa lewa na saidia le MH370 le le a whaia le vasa intia a wasidia mara se furu tau sanga taro na tupulu whaalulave na o fiai. O le company ma le United Kingdom e ngole Ocean Infinity o lato sai nia se kon karate mara whainga malo Malaysia ia sa idia pea le tusa mara se furu lima ape se kuea kilomita o le vasa tusa rea mara ape lima se lau kilomita i ngā tai whale o Perth. O le sa iringa fou leo le a whao ngā ire wa ar company e ngō le Amara mai whani no fuanga autu o whaataula i eire sa iringa. Le aso walu o mati lua pe se puru wha, na leilo aile wa alele lea MH370, e lua sa rau toru suriwa tangata na yeirunga, e au fiei matangata Australia e to ono. E tere isi sa iringa na whaia mua mai le teimi na tupoire whaalawe peitai e le imanuia lava. O le atadia na le unga o le su enga fau lea, wa amatai nei le so. O au se tāria le isi atunu e o pito mawalunga leo whai o ngase ngase o le kānesta o le susuara o wha mawinai, e ui ele o le tūlanga le o yeiso i fua e mau mai lea ngase ngase. O su enga fau nei mai le University o Sydney, mai le University o Queensland, pa pēr ma Alberta Health i Kanata, wa ilo ai wha mau ngai wha tatau le kānesta o le susu, ma leo whai o tangata ua mariri wai. Ma whai lua Yesu enga o New Zealand ma Australia isi atunu o pito i tō tere ai, ia tangata e whaamawina le a fia i rea ngase i le rua a whenua sfururua, pei ta iwa mai ta wina le o maualunga se au whai o i lato wia ua maririu. O le tausanga e rua a whenua sfurtasi na whaalaunoa ai le WHO, le Global Breast Cancer Initiative, i se tau mo whainga na ia whai titia numero o tangata a fia, ma wa whai loa i ripoti le tamai wala lata lava ina ausia e Australia ma New Zealand ia whaamoemoenga. O isi atunu ua wa ia fwoi le whai titia peo le whai o tangata maririu ma le kānesa o le susu e au fiai Malta, o Denmark, Belgium, Switzerland, Lithuania, Netherlands ma Slovenia. Tinga ina seri i le wharamai le mai au le whetu ai o se ta avale ma se wila i le tui sauti sisi fō sini. Po le afo le toru lea wau na nafi na wala o nei so soani whaapamawe i se whaalawe peo na ta ua le whetaula i ngāla o Sackville Street ma Hamilton Road i Fairfield. O le tangata nanga i ane le wila e ono sputoru tau sanga na matua na ave le wharamai e whailawa si tinga ino manuanga. Na longo ina leo o le taavale na o fia i le whaalawe na anga i ese mai ma le no whanga le na ua mai a le whaalawe ma po le te o le ono i le fia na nafi na pu e nai loa se tamai ta i ono se furuiva tau sanga ma i se whale i Fairfield. O le taavale sa iei le whale lea na ave leo mo le whaia iei o suenga na tue te tala i tua le tamai ta i au tādi ai suenga o lo o whanga soropea. Ua tūrata ina mai a atu le vaitau o le tau vevela, a ua lapata i mai le vā ai tau o le a whaawau peo na whaanangoina e tangata le vevela o le ea. O le anga i atu le wha ai unga le vāsa nei ua whautua ina i le tele o vāenga o sini, o le a o atu le vevela i le sidia ma le tolu se fure lua tikeri, a e whaata tele ina le vevela i le tu i se sifo sini. O me le pone ua whaatulanga o le a o atu le vevela, tolus fur fatikeri le aso atai au. Brisbane e le vau le tolus fur ma le tolus fur tasi tikeri, ma Adelaide o atu le tolus fur tolu tikeri. O fautua ina tangata i asira fia whaamataranga nei, e fua i ei fuafuanga i le anga i atu i le wha ai ungo le vai aso. O Queensland o no o le fast food wono tikeri, o fautua inai mo le anga i atu i le vai aso fau. Ia o tala nana Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia sorua, ma le amau fo i seisi whaapoponga le teimi whaapenei i le aso atai au, ai tauna ia manuia tele ngā ruenga o whea au matiu te o whenga iai ma le tātua tino.